KZN yonke, uZulu wonke, uthi uNkulunkulu angidlulise na imessage. Ngiyacela lapho khona uyirecord lento. Record this, mark my words. Record this. I'm seeing something. Today is the 4th of September, but I'm seeing something. Kunento engizwayo la. Okumele kube sengathi kufanele ngabe yavela. Ezoshiya abantu bedabukile. Ngani zakwethu ngifisa ukuzwa uvo lakho malana nokuthi uKhehlelezi waye profetha mayelana nayo lento le kubantu ababelalele ulive bathi ke wakumalana nayo lento le ngoba washo wathi iNatali yonke izosala idangele. Mina ngiyasola ke ukuthi uKhehlelezi wayisho lezi izinto okungenzeka futhi wayisho khona lokho cha hayi uyasebenza uKhehlelezi lapha na ke einkundleni zokuxhumana njengoba ke nomazi uKhehlelezi ukuthi umelapho indabuko lapha khona ke ayivezela khona umsebenzi wakhe online aphinde futhi ke ayihambele mathupha ama-branch ahlukahlukene. So ngifisa ukuzwa ukuthi wena ngempela uyakholelwa yini ekuthenini uKhehlelezi lento ke wayibona ingakwenzeki eyodlula ke kubaba uShenge. Ngizokhumbula ukuthi baba uShenge wadlula ke bathi wadlula ngo4 ekseni lapho khona ke ngazo ke i4 zawo ke uSeptember njengoba ke intombi zaziya emhlangeni lapho khona ke egcina kukhansela khona umhlangi isimo ke sokudlula ke kubaba uShenge. Ngiyafisa ukuthi uma usukula khona uqala la upress ke usubscribe button ushare uphinde comment ukhuluma konke uma usubscribe ayikhamera khamba kodwa ke so senze ube wena oqala uthola notification uma ke sekufaka la ivideo yami phambili kanti ke ube yilunga la ekhaya eliphelele bekuthumelele ama notification ayo yonke into esiyenzayo. Ungakhohlwa ukulike ushare uphinde comment zonke lezo zinto zimahala. Mina kwamanje asibambela ahlangana comment section usho ukuthi wena uyizwa kanjani indaba yokudlula kababa uShenge nendaba yoprofetha uKhehlelezi. Ngabe ke uKhehlelezi unamanga noma ke ngabe ke hayi profetha zona na?